Neka budu spremni Neven Borčić, Uroš Romanović, Tež Eršan, Žarko Vasilijević. Bravo! Stefane, dobili su dva. Bravo! Pazi nogu, pazi nogu! Tako je! Fiksiraj, fiksiraj! Zabodi ga na leđe! Kako ne radi, ajde! Nemoj da zakucaš, molim te. Da, je pancio, ali nije onda. Nije to pitanje. Bravo, bravo, prođi. Ređi, bravo! Pusti mu tu nogu desno dole, vodi nogu. Pusti mu Get nogu ready desno. for the next fight. Mijušković, Selivaki. Mijušković, Selivaki. Andrea, nije mi sviđa, mogla si reći. A šta sam ja tajna? Jer ono kad upati koji sistem, ti kažeš da je. 6 minuta do kraja, Stefane. Škumaci. Ajmo! Radulović, Selivaki. Get ready. Radulović, Selivaki. Neka budu spremni. Moraš da radiš, Stefane. Pa ono, da već, da ručite. Andrea, što lave ovdje? Ju! Ne! Pazi na nogu, Stefane, pazi nogu. Bravo! Kako ne učiš za ovo? Nogu napadi, Stefane. Napadi mu nogu, Stefane. Pazi leđa. Next fight. Intermediate absolute. Đerđi Bence Vujičić. Match number 2. Ne. Ajmo te. Match number 3. Vodi, Stefane. Dobije samo prednost, vodiš 2-0. Ajmo, moraš da izađeš. 4 minuta do kraja, izlaziš stvarno. Perhavec, Bakić Gavrilo. Stefane, Mika Perhavec, Bakić Gavrilo, borilište broj 3. Stefane, vodiš 2-0. 4 minuta! Radi zajedno i radi svoje, ajde. Gledaj mu dole, radi svoje. Nije bilo, Kodija, kolega. Nije bio 100 kg. Alilović Prlja, Anton Alilović, Viktor Prlja, borilište broj 2. Guraj, Stefane, guraj. Nije bio 100 kila. Tako je.
radi sad. Sad radi svoje, hajde. Evo ga, evo ga. Perhavec Bakić, Mika Perhavec, Gavrilo Bakić, borilište broj 3. Ajmo Stefane, radi. Radi, radi. Živković Čaferović, borilište broj 2. Živković Čaferović. Ajde Stefane. Borilište broj 2. Sekulić Roščić. Sekulić Roščić, borilište broj 2. Ovo krivo sudi. Ovdje se pasivno sudi samo ovo. Borilište broj 2. Sekulić Roščić. Sekulić. Bravo! Tako je. Tako je. Minuti 45, Stefane. Ne daj mu to. Ne daj. Pruži nogu. Tako je. Bravo. Bravo. Ti stiga sad tu. Ajmo. Plaću. Ajmo. Tako je, radi, još minuti 15. Minuti 15, Stefane. Još minut, Stefane. Ajmo, probi da otvoriš. Je Tamara? Molim? Ajmo, uživaj. Mi smo do kraja. Vidimo se u ponedeljak. Ajmo, Stefane, otvaraj. Možda budem išla sutra. Di? Navečer. A ja plan? Navečer. A da, može se. Ajde se Ajmo, 40 sekundi, Stefane. Neka budu spremni borci u kategoriji do 82. Neven Borčić, Uroš Tomanović. Dev Žeržen, Žarko Vasilijević. U kategoriji do 88 neka budu spremni Zvonimir Uncović, Matijas Propadalo. Je bio? Vodiš 4-2. Ne, nije. 4-2. Tako je. Ok, pa znam. Ajmo, Stefi, pun gas. Ajde, bre. Deset, 9. Još malo. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Bravo, Dok!
Ovamo, Stefane. Bravo, Stefane. I sad je rekao da ono ne zna da li će doći u gledanje.